O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I nei fo I tae au, mā lole soifua manui alo mai o tālala Radio Samoa. Ua toe ta utino le minista o leo leo Mark Mitchell na se lana tolu tausanga na whai mai e whaau pōpoi nisi leo fou, e 5 se lau. O le ua toe whaamanino I le pālemia Christopher Luxon e le I sa o saunoanga le minista o leo e tusa ma le periota. Le ana whai mai o loo ai I ai le mālo e whaawhai ngā luenga I le isi 5 se lau leo fou. O le vai asoneina fola si ai le minista ia Mark Mitchell, ua le 2 tausanga ai o totonu o le tolu tausanga leo lo ai ai le malo e whaau popo ai nisi leo. Ma oni la fonga na upu I ai e le sui o le Labour, ono o lea ua leo ngā tusa ma leo lua I folanga. Le ana whai mai le malo e na o le 2 tausanga. E o mai ana nafi wa toe whaasa o le pālemia, ma whaapea mai o totonu lava o le 2 tausanga, leo lo ai ai le malo ma e le o suia. O le puana po walo I ai le sa I le mawhai ona toi whaia se afi I Canterbury. O le tapu ai ona toi whai o ni afi wa whaia lea I le mai a ripoti o le tele o whaatoanga wa whaalea ina I mū I vai aso tā wai. Ma o le afo ina aloa ia na nafi le aso na au mai ai le va ai tau le heat alert mo au kilani. O no le malosi tele o le vevelo wa iai nei. O le toi tasi le minute le se fululua na pōna amata wha mamalu mai ai mai le ofisa o le tīnei mū. E toe longo mai pe au o I le taimi e toe whaalea o ngai nai. O le Samoa Canterbury o lona winga e le mawhai ona toe whaia ni afi no fuanga ta alai. Ma o afo I pe mita e mawhai e ona whaia se afi o loo I tua I le taimi nei o le watau fia le tu mau uma. A o iai minista ni usilai au se talia mo fono tanga I le so, ua ripoti o le pui lona lua po le pila 2 o le malieng o le Orcas, le olo o tatai I ai le vaaya ni usila. O se tasi leo vaanga tā ua le whailua inga le minista o pui ngā ni usila Judith Collins whaapele minista o pui ngā au se talia. Ta utino Collins I tu se tala au se talia. O le olo manao ni usila I whaatasi atu I le malienga whaia to o tōlua au se talia, Beretania ma Amerika. Leo lo o awhi ei whainga wha niukilia, ma le pui ngō tua oi o atunu te tele nei e tolu, beita ai. E le o le malienga atoa, ai ua na o le pela lo na lua. E le wha te ia wa o le lava fo ina ngai, i le fina ngalo le pale mio ni Sila Christopher Luxon. I le tū lava le e tasi na ua whai malanga I au se tālia mō le ua I taimi le tausanga tā wai. O le pela lo na lua o le malienga le Orcas, o lo o sa waiwhainga wha atiko no losi mō le militeli e au fi ai drones. Ripotia le tio New Zealand, ai ele I malanga le minista ia Collins fa atasi ai male minista le va I fafa Winston Peters I Ausitali e malanga o loo iai nei. Ua whaitau masina tālua nau ili e sui o le malo I tūtau puinga benefiti o le ofi ato New Zealand I tatono o le Orcas. O loo whaia so engai manulele o loo masalo miana wha o nai se isi se tasi o pakai au kilani. Wha alua le lei tatono o le vai aso e tasi ma I reporti le Auckland Council o le nofuanga wha asao o le Sherwood Reserve Browns Bay leana tūpu ai. O le asfarai le tālu ai le asolo na lua ma I le vao le lua se fulu I le tolu se fulu. Le tele o manulele na maua e fōlinga na wha o nā. E se mai ai isi manu na maua I le aso ngafua. I tala le One News e ai reporti na wha o ane I leo I le pōla asfarai le. O loo iei le tinana wa ai e fōlinga o loo ia wha o nā ina manulele nei. Mai le ofisa o leo wa ngai nei I ai so enga. Mai le SPCA o le afo I olo o whaia la tausu enga I mataa upu lava le nei tasi. Matala wha ai u. E 5 miliona isi rapid antigen test for rats leo lo o toi wha atau mai. Ma e au mai tūwhafua. O le sapalai o lo iei nei sa tatau na umai le masino Februari. Ma o le ona wha ilonga fesili pe toi wha atau mai le malo nisi rats pe le ai. I wha amauninga mai le ministalo se fo malo loina Shane Retty ana nafi. O le whaai unga le masino Iuni leo lo o wha moe e wha aalu mai le sapalai 5 miliona o rats leo wa toi oka. Ma a uma leo na toi wha atala noa leo sui o le soifua malo loina pe toi mo o mia nisi rats pe le ai. Mai le sui o le National Public Health Service o se awa noa le leile nei e wha au ngai e tangata lau tele. Siaki mau fua wa toi wha atau mai le malo ai mai se lava. I tangata ele o malo si ato atoa ma o lo o maua i a unga o COVID. Ai se toi te pai tangata reportia wa mau el COVID to tono New Zealand o le epe ua sau maalia I lalo le to atelo cases reportia wha atusa I le taimi na mau lulunga I whai numero ele wha ato a umol kirisimasi. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai au.